Yuli nini waikia njago kiuraga ndigitita wanyuli Lili tilio lia mbele Nibiriga kunjikia njara kenda sio tuku Ndigitita wanyuli Watuyo dhaka wakushira onyalira gealume Ate ndigitita wanyuli Watuyo dhaka wakushira onyalira gealume Gashaika na dhufu Kuna mtu wajuu tunakuja kufanya nini sahi? You don't know. Ate Elijah kirora na igulu Akiulia Ngai wa Elisheko Akiagu eria tigirwo Amigathi akigĩa njĩra Ati amigathi akigĩa njĩra Niwape chai ya bote nikae hapa chini niwape chai ya bote Kasongo ana address watu watano pale Roysambu. Nimeona hiyo ka video. Iko Roysambu. Nimeona ka video fulani watu wana zoom Kasongo akiongelesha watu 10. Na leo alikuwa Garuiro. Haya, mkuu Bishop Ben alisema ati sisi kazi yetu ni kwa kina Kaluma tulikuwa tumeleta noise na mzigo. Hapana, alisema tuleta kelele ya vuvusera na tukamwachia mzigo. Kege ni egui. Oshioli, sijui nani anamuadvise wako the same na nani na Kurulia na Kasongo na hao watu tu they are the same, they are advisors. Na nitaanza kushugusa. Adumenywa kabra karibu mena gathina. Ati Jensi mathire gutwara inegene gwake. Ria fufusera. Ona matiarutire kindu twatire tukimutigira murigo. We na swe dulitisha baba ya Kaluma. Halafu unakuja kutuambia tulikuachia mzigo. Baba ya Kaluma alikuwa mzigo. Ako ni wale meto ni murigo chioli kama unaona ilikuwa mzigo na kwa mama gift tulikuwa unataka ukuje kwanza uogose msafara haugetuambia pia ni mzigo. Ati heli atuge kuja asifu inflated ourselves. Sisi hata mimi kwanza sije kanyaga kanisa ingine kutoka hiyo. Na bereo dathiete kanitha miaka ingi 5 mihituku. I had gone to church like 5 years before. So please kama hiyo ndio experience ya kuja kanisa na nyinyi watu ya kanisa kani tuko kanisa. Like hivi tuthiage mugithi. Twendage mugithi. Twendage mugithi thathi ndenda kuma guku. Tondu ndaigo uri ako hapa. Hii weekend. Anaitwa nani Thigitha na ngojea Thigitha ako area code yangu my nearest getaway pale kwa loko yangu hapo ndio Thigitha ako. Honestly kege na kwanga sijui aje. Yeye ana provoking tu watu. Anyway, me understand. Hiyo jana usiku hiyo masaa, hiyo ni kama alikuwaga kane. Na wenye tunakunywaga tunajuaga saa ingine tunaogeaga tu. Haya kanitha no mutugateli na muka mago nikaga. Hao nima anakuwa kichombea sana tutakupenda sana Sam haika sweet. Tuache na moshene. Ndikwenda moshene ochio nataka Chris mwenyewe ndio atakuja. Chris atakuja tuwekee hii ama tuende kwa nani? Mimi lazima nende nijiturure. No kinya day yuturura. Ndikwenda kwa yuturura huko. Ninguthi kwa yuturura kwa majirani kwa na wa Chris. Atufagire kulutu atwalie tumenye atilili. Ni negene likulutu atwalete ku. We have to be told ni kelele gani tulikuwa tumewapeleka huko. Si angetuambia tusikuje makanisa kumbe mlikuwa mnataka tukuje tuwashe pesa. Mwada tutige besha. You wanted us to leave money. So mlikuwa mnatuita juu ya pesa. Kiosk. Mnatumia kumbe ati hata hawakutoa kitu, walikuwa walileta tu kelele na vuvuzela. Mlikuwa mna expect bilioni.
Anyway, ni Mungu na watu wake. Si ni Mungu anawaamuanga. Si ni Mungu anawaamuanga. Mwaliro ni dama muke na tae muguruki. Atumie muke kaka Mwaragi indo mutoi. Indo mutoi. Monaga aria moe ta matoi. Na wewe hau haku mundu na tha kuiritwa weciria ni we ui. Kuri andu matari maramenya kiria kiratuma Kiengei ahurwo. Kiengei ndarahurwo ati ni undu wa kurehe president. President no akorwo agithi haria hothe ekwenda na ateti othe no makorwo magithi haria mekwenda. Mihitwa ya Kiengei yahanaga atia. Kiengei arugamire kigongona-ini kiu tuonaga kiamura aria angi. Kiu tuonaga kigongona anyitite maguta na muthegi. Kiu kigongona nikio ariirie akiuga atia gutire muteti kana mbeca kana kigaine na mbunge gikarugama kuu gwake na kirugama akiuga ndangihunjia no rokageria guka gwake nikumuingata akamuingata. Kigongona giki ni kiama kana ni kia maheni. Twiragwo kigongona ni kiriragira. Ruthu wa mamu atwirite wega biu handu herwimbo Ruthu wa mamu inite na akaiga wega piu. Kigongona ni kiaigua kai kigongona giki gitaiguire kai gitaiguire maundu maria waririe hau mbere kwahoteka andu acio mamurirwo hau. Kwahoteka andu acio mamurirwo hau ti kigongona kiama. Ureka uguo niki kiratuma uhuthire ibuku riri kuhenia andu. Niki gitumaga mwiki uguo kamutoi mwene muoyo ni erwagira. Oniria wetikirire gutuika muteteri wa andu na kumetanagira na iguru na kuhonagia ngoro cia andu aria angi no guo wetikirikire na ni favor Ngai akuhete. Ni favor Ngai akuheire. Ni uru muno mundu gukoragwo urehitha ukimenyaga we nduri mwitikia wa maundu maria urera andu. No kaingira ukoyaga Bible ukarugama haria mbere ukahunjiria andu ukimenyaga we tiguo wikaga. Ni mamandiko ni magitwirite Mathayo ni magitwirite Mathayo 23 ni magitwirite ati andu acio mamwira uria mamwiraga mwike mugekaga no nginya kuorota na kiara matiorotaga. Na andu aya ni maikaragira ite cionene muno maraihetie ciohe cia nguo ciao magacoka andu aya ni thito ciao makoragwo makiaramia. Ni ibuku riugite tinie njugite ngori atiriri kigongona na nikiriragira ri ugitwira maundu maya mothe ukoragwo ugitwira ri koguo ni maheni ukoragwo ugika. Na ria muratire mukirwa na cudwa muka kutinda mukirumana online ti kurumana ni mandu me wira rekui andu mabange wira pio mateithie gubanga wira acirika tondu ni nyumu agitwikire aguteithagia hutia gubanga wira. Uma ni ati haro ya mwene muoyo ndirwagwo na mbeca. Haro ya mwene muoyo wega wa Ngai witu ni ati ndahakagwo. Na rekui ndimwira riria riothe mugutura ririo kamenya uria witainwo na mwene muoyo ndukanetikira mundu kana kindu ikorwo gikuhingisa uhoro wigie kumenyana na mukumbi. Ni uru muno gukoragwo ati we mwene waciarirwo we mugima aria mwaciaranirwo nao magikua angi magiuka mecionje aria angi itumumu we Ngai agikuneana thina we mundu mugima. Ugacoka ugakoragwo ati we hakiri tukuhuthira hakiri ciaku waheirwo ndungihũthĩra hakiri ciaku waheirwo. Tigagai kuhenio tiga gukutagirwo Bible. Mundu aguthomagira Bible gathoma haria haramufeva ndagika ona imwe. Tetikira tu kwimenya na kugiaga na time ya kwihoera. Na ririo urathi kigongona-ini kiria urathi kigongona-ini kiria urathi gutungata Ngai waku mbere ya umite nyumba ambaga kuria Ngai kiuria unaga marugu waku nyumba hoya Ngai akuhe ugi. Hoya Ngai akuhe ugi. Twiragwo ati ona arogi mokiraga makahoya Ngai ucio mutigaga. Ririo urathi kwa mundu murogi akoragwo ukiritie akahoya Ngai aba kuhoya Ngai o Ngai ucio tigire akahoya customer. We urokira ugatigana na Ngai ucio wakumbire ugathi he murogi uria ukiririe akamba kuhoya. Ini uru muno mundu mugima gukoragwo ati urahingicwo ukionaga waheirwo hakiri cia gwiciria. Hakiri cia gwiciria uretikira niki gukwirwo hakiri ni mundu muhoi muoyo nkihoya. Ni kuonania me ukoragwo witikite we ndungite na wiguo. Nie ngoragwo njuinde kundu njitanaga ngetikwo na ndi hindi ngetikira muthenya ona umwe ukwirwo hakiri ciakwa ni mundu niki ni ndetikirire.
nyedetikirire tikuga tondu mundu ni muitiririe maguta ati ucio niwe ngikuhoera maundu maku mathie na mbere tikuga tondu mundu ni anokaga kwira ngona fiu rau ati ucio niwe maundu maku magithie na mbere asha gutithiaga uguo tigai gwitikira gukuo hakiri ringi ni andu tigai gwitikira guteithia andu gutonga tigai ona ndagika ona imwe tigai gwitikira maundu ta macio itikira kumenya na uria wini na mwene muoyo itikira kunaga iru gwaku itana na iguru ngai witu no nginya ngiguthikiriria ndakurehire thino turi onegenaga ndakurehire thino turi ofuataga ari angi ndakurehire thino turi ogiekaga akurehire thino na gitumi kiiganu na kire giothe urabatara ni ufatie kugia tondu no wikuria witanaga ogetikwo Toka gutinda haha mugituruma online mukiugaga ni turahura tutihuraga kanitha turenda we mwenyewe uimenye uria witu na mwene muoyo